Bismillahir Rahmanir Rahim. Musidɓe tedduɓe, haray hande kadi miɗo suɓani en ɗo windande nawdugol alqur'ana on ekkitagol janngugol ngol hara janginkin hino selli. Haray no min gadi komi ettotoɗo, kono en fof ettotoɗen nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki kala wonɗo janngude alqur'ana himo utti ettennade haray mo mari baraji ɗiɗi, ko satti kon e ko woni kon janngude. Ko woni noon kadi mono wawi hara himo fera himo wondi e malaikaɓe ɗigguɓe ɓen ɗoftiɓe ɓen, haray ko en eto wonen e ɗiɗo ɗiɗi, ekkitotoɓe ma wawɓe. Hande noon haray ko suratu nasri woni ko jangete. En wayri jangude min gandi suninimi sago hara ñande o ñande fayida mi hettante waɗangol e ɗo windande. Joni haray jokkitoɗen jangi menki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هري واتنا إلا كو جانجتنكم en neɓi wolude fi bismillahi on. haray ko andintinten allahu ɗo ismul jalala on ɗon ko sewneteɗo ka bismillahi ko masalley attimo. ra on ko tekkinteɗo, raji ɗin ɗiɗi noon ka bismillah. jangen bismillahi rrahmani rrahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tekkingol mongo ko hebbingol hunduko on inna ra. Da ko on tigi jangata idha jaa nasrullahi wal fath. Idha jaa kono menta maddu muttasil poɗande jokkodirde, alifu poɗeteɗon e hamza on no e konngol gotol. oɗo ko waɗɗiɗo poɗugol ko fanɗi wo a poɗay nayi ha jowi ha jeego. inna jaa nasrullahi nasrullahi soiri ɗon ono gaɗa hebbina hunduko kon a waɗa mo ko wiyete kon tafhim u tekkingol mo nasru ra o gari ko wanano jogui ɓen wano sibaɗo defte haray ɗiɗi noon hiɗi waɗa haako. nasrullahi ɗo ko lo ismul jalala on ko attimo ko tural. nasrullahi wal fath ورأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. واتو يلا ميني دو ورا تكينا راو الناس نينتودا كالاكا نونو سيدا دو وني e qur'ana on haray ko nyunciteɗo wi'a annas yadkhuluna yad dali on jangamo ko qalqala loppinamo yadkhuluna fi dinillahi ɗo on inna fi dinillahi afwaja haranti innali afwaja afwaja. fasabbih bihamdi ko ha cewɗo fasabbih
bihamdi rabbika ɗo kadi ko ra rabbika wastaghfir hara on janngari wastaghfir tekkina wa on wastaghfir ɗum ko hebbingol hunduko kon wastaghfir innahu kana tawwaba innahu nane wino kala nunu ka siddi haray ko yonti ñunco joni haray mi janga jokkito ɗo mi deƴƴa onon kadi jokkito ɗo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا haray ko ɗo wonɗen e haɗude hannde e ko mi wi'ata on sa'i wo haray ko yon ɗaɓɓu sifa nde ɗo deftere haray ko wallito on ko wano noon kadi e mustapha kalamol qari on ɗum ɗo kadi hino wawi on wallitade ko defte ɗe men woni e yeeyude e hino e nder ton ko ekkitata janngugol e sifa ɗiɗo piiji fo e ko karambol janngata haray woɓɓe mon hino andi fi mum hino moƴƴi ka on tigi jannga ma sodana woɓɓe ɓe jangira haray ko wiyete kon sadaka caria kala jannguɗo har feere mum hino wallito on kadi janngugol ngol kala kadi jannguɗo har feere mum mo nelduɗa ko neldari moƴƴiri e haray hino wawi wallitade on tigi fannama on tigi no hutorde maymo hutorde ɗum ko o janggi e ko on ko nelduɗamo haray hiɗa windanede baraji hayga kabru ma haray ko wiyete sadaka caria haray mi salmini on yo Allah jaɓan en korka kan e saaji aroji ɗin kadi en ettoto ɓeydindiren e fii ko yowiti e gorka haray miɗo jarna on ƴellitagol e ɗerol an facebook ngol ko wano noon kadi sakitugol ngol e jokkodirgol ngol e haray yo allahu moƴƴina en golleji men ɗin o jaɓana en korka men kan o waɗa barki e golleji men ɗin e ɓeygureji men ɗin haray yo allah hisin on nokku kala ka wonɗon o hisinana on wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu min ɓuuri ya mi salmini on